Ngibuze ngilokhu ngibusile ukuthi kanti ngikhuyelona owathatha inhliziyo yami kuthi uyangithanda wawuye sethakanathando. Ngibuze ngilokhu ngibusile ukuthi kanti ngikhuyelona owathatha inhliziyo yami kuthi uyangithanda wawuye sethakanathando. Uhambe kanjani? Uhambe kanjani ungavalelisanga? Uthando lwami uhambe nalo uhambe kanjani ungalishiyanga? Uyiphulile inhliziyo yami ungiphoxile. Bengikwethembile kodwa ubukusile ngami isithandwa sami bese ungasangithandi yini? Kungani ungavalelisanga okungenani? Uthi uthando lwakho lusenhlizweni yami ngilwenze njani? Engane uyazi ukuthi bengikuthanda ngeqiniso. Bengingene indaba nonondaba yize bebekhuluma okubi ngawe. Bengingabanakile bengithi wena uyiphakade namhlanje uyizathu sokukhala kwami. Mntana omuntu uthando lwethu beliluhle wonke umuntu emphakathini ebelincoma. Wonke umuntu ebethi thina sifanelene siwubucu obuhle phamba ngabheli. Ize namhlanje sekufana nomlando konke lokho. Yize wena namhlanje sungishiyile wangishiya ngilila nenhliziyo yami uyiphulile. Bengikuthanda mntana omuntu. Ngibuze ngilokhu ngibusile ukuthi kanti ngikhuyelona owathatha inhliziyo yami kuthi uyangithanda wawuye sethakanathando. Kuthi uyangithanda wawuye sethakanathando.